Ai ko blay iko ngamparin iba lapoy lang kemas ni step uncuri ba kibin atin ba lapoy manay Archbishop Turski tu janmi ila pun yang apa ban ai ko blay mesibon ba nanta ka ko blay jubi bagi jilwai jubi pada pi baro ki lemdo sistar ki dunyam ko blay poi sistar baya badai prasnong badai provincial ki wairu ki provincial ki wai ki seruniam ki bala ai ko blay gerpang kaki nuru gidi isgi pamata ka sengiru lomba ki no hikmat ki balayawan ban ai ko blay pada pi baro ki sistar ki balay poilang ya pi baro ki notray balang berkujuk ya pi baro ki prabangai nak ni ka Paris jugi pani ki Paris ki ba lay poilang akan ni resi te nomor tatin bonangi la kanar steng lay tangan te nganong jerong su don ki bere ki ba ong nadu ba pemana bishop ju berkhisu berkhisu te menin kesengi aden bala awai ki cikurku awai ka te ngola lain nakal bari berarti bor Paris bobon kiba isundur tentu lapa ya Paris dap disiang asong badai persembahan laklet tengah mare sekomra kali loy no kijai apong di tisha di berit tengah hiar sepo beli rakam so badai persen bo dari nanta dan kibi kendo ena ki om sheikh seperti pada laklet kiu biasa cerong di pong biang kasok saya sepo kan no ena tengah ketang shop kembang te ane apa lelekot dengan senang ba lah khai ha ane apa lelekot bad imei ong ba khai ha ka por bon kit phan na lu la nuswa kita men klain terai ti ong la bon kit phan na lu poi hien khan o hien ka ta te doktor Dominic ding do de ai kerting bon bu kerting da ka kerting kepada menta bangadan nomor masya doktor Dominic sang teh dispensary di mai badan TV nangkong lai lengkot ngibaro saya sedang nonton mai yang lipai World Cup ha po kayeng cui ibu yui kamera sia pai TV te ade nang ta ngal school po salat kelas A kelas B nomor bangating punda ade nang ta na salat po di school sebelum tanding kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 terai kelas 4 po kentu seberang kentu lalu school terbaro iki school lengkot kentu seberang kelas 4 kelas 5 ang dia momen kelas 5 mau kelas 6 momen ane po Paris ata kelas 7 dalai seminary aduh banda poi ki sedian ki duai bagi cipule po seminary te ngialai pokusyon kam laigot mga kanontoren marway ka laklen no te adian mangilayawan pokusyon kam layawan hai te ladai sebenlek kita ka seminary experience simpol kita ki argut perlok tu ki ong ngi tu beli chu tengah ru orang le chu pun nomor bayi mo kam le chu hingaru tadi nata pada Robert Sawen di bolong pris lasdang school kata kapor ti khot yang office ti ong me perkhat kumno sebagai kata kali seminary tang balai ba kam le chu tu ong bagi perlok berargut kam le chu per Robert yang bolong pada tang nam ta perlok kaya ta pi kasur Robert ke ba khor ba bahat la yu hikin baniang khaman kuat ni balai sebenarnya, kuat. Tadi nang ta, yang kira tak ada asli bu, dari keren di perbitar fungsi, klaim lek tak sebenarnya experience, dan bak perbitar fungsi isbun, dari syak balai lecohnya sebenarnya. Dalam poya sebenarnya kita kacing kencaian ke pemdon pertaisu. Mana lah kesini ya kian ucong teres nyepe ya ke bos buan selekon. Desun bok ayo overlock ipadar semian berthom ngagalai kelas 7 ber semian duan PUC kelas 11 mau mata te ya kio lang beralur si teres para semian ruyam ngaruyam kan ubaen nang tong krok leng-leng mata ilo kada beralur te dari lecoy nang tong pos sebenarnya ngibawan nang kendong nang parai jadi tadi dawan no hikai school yang baik play sar tidak poin sebenarnya ya wish good morning good afternoon, good evening. Te hadir nang ta ban ako igasngi layat buta perolok ko khayai kai for break. Khayai kai for break. Te wong come, let's go for a walk. Te come to stu hiwa, lay. Lasu khain lasu nak kendian. Rapo yang tahu what is your name? My name is Bernard. La su khain lasu nak pare kendian. Hadir nang tahu how are you? Ngaklem sutu su. Tadi makan sutu su, keli dia oh how are you? Ngau you shall how. Ya lah dia. Ya lah betul tadi kita isi ya kedua sebenarnya kita
Tadi nong tu kita di perlok di mana senang nanti kibaya ai mensiam yang apa dong ba. Kalau orang ibu nak kabos, yang ibu nak kabos lah syai, yang ab lah sisri. Lah sisri orang ibu nak bos, yang ab hadir sitayau. Ritai cengap bagi ai mensiam tadi perlok kedua berjuk bersa semenuri benongkuat si rubanwan. Raya besdang kalau kita. Tengah ai kebelai baru kita kibaya sa semenuri kibaya ai mensiam kata kopor, kibaya perlok ngaban yai ne semenuri pak lu kena keleman. Kebelai sibon sa isen pan ibi baru kibaya poilang kan digesi berpangai ibarat kersian rambak pada pukre jadi para bangai juga bersih lekat barak pada ibi baru kelawan nak keleng kecil ai mensiam cepi belai nak berku kedua ibi baru kan dia kecil lang film taksi ai mensiam bayang belai berku ibi baru kepang ya bishop Wilbert ya Father Richard Propius bayang baru keleng dong. Tak kira ketin belai sibon.